parano ke sita mukolo miki lagu mintu siu selanasang lante bena da bisaran na pamatu pamatan na bena ulendo icinil itu kabe bahasa Toraja kadang na puang matua lata bahasa sia lata nanulan atu yate dia lemai papudian 150 papudian 150 apa dolo lata bahasa tu kadang na puang mai komi na masambayang rampokan ni mati olo malabi mi buang matua do sumga umpoi jadi ona katuangki batang kaleki o buang laki pemalaran mati olo malabi mi labi na di Korean sumangaki pagari kani dia mai salaburangki buang isi patok rampo mati olo malabi mi kias isi patok duka kurangi tu kadami tu ki kamali labi bukana lako kami dan antu yate kulendui kuasa bina masalah lansangan na buang Yesus ki masambayang amin. Mintu angge menaanna la umpu dibuang. Mintu angge menaanna la umpu dibuang. Angka mak penanana papudian 160 na dipakondi na kuah pudi mi turusanganna. Pudi mi turusanganna. Silu solanasang tu tontong banget dipakaborok lan buang Yesus Kristus. Ya tu torotolino nenne bang untarima pengakuan batu kadipudian dia mai tau senga. Sia nenne duka umpudi batu unakui tau senga. Tu nasanga kumua kina sia buda tu apa melo sia denggai na tu natangana na pogau na tau dia tu. Sampai buda-buda na pogau kameloan tu simisa nisa tau tantu sampai buda-buda na duka untarima pengakuan sia kadipudian ondong pian na ya tu tau perasai kamelon na tu tau ya to mandu pisan pirisan sia masan nang unakui sia umpudi tu tau ya tu yan na to inang sipatun na sun dio pudung na simisa tau bilana manasa duka ya kumua inang ta ya tu tahu, waktu masusa ya tu tahu la umpu di sini misa tahu senga ke masa aga isia kada ke gauna belana di bapa di pena waktu na bapa di penana tahu senga sulu tu di pakaboro lan buah Yesus Kristus Pak Basanta lan atu ya te umpak pakanan ni kumua ya tu tomak pudi mungkun luka bang umpaketek pak budi-budian langam buang matua belana ia tu buang lendu ia masakanna sia memangan tu napogau na ba tu pegoran na buang lam katuan ia tu kamakosan sia kamalabiran na buang matua na katonganan ni to mapudi belana mukumpang na perasai kelo lalu lakona kalemisanna lalu lakona mintu na tahu lan tondok tupayan lan mintu kalingkanna katuan na taunna na katonganan diduka to maapu di kumua ia tu kakuasan sia kamalabiran na pamatua tae anna yamanna tu mintu tahu lan tondok umperasai sangadina na tarima sia na perasai duka mintu na pa kepenaan na siya mintu na angge maritik te na lililino tu pirasai nasangi tu kamelon na siya kaburo na puang matua ya duka motoan na ya tu toma pudi tay anna kalewisan naman na tu la umudi puang matua sangadin na metambal ako mintu bangsa siya mintu kepenaan na la umudi siya umpakala di puang matua lan itu alokatonna ya tu yang nako mukun duka nako penani pintu tauna lan atu ka minumban siung sananasang tu pada tontong di pakaboro lan buah Yesus Kristus ya tu kita te matantu kumua mangka sia mukun duka bangki si solanasang untarima sia umperasai kamelonna sia kamalabiran na pamatua lan pintu sulapa katuan ta. Paralu lata akui
Sia takana sai to kumua ia tu kama masien sia kama kawasan na pumatua. Tang takemba ureken ni. Tu kabudan na pasakena siapa kaboro na buang lan mintu lolangan katuan ta. Ya moto silu selanasang may komi anta birisan. Sia sabantang-bantang na upakenek pa apudi pudian laku ulo na buang. La ulendui patangaranta la ulendui pena kinaanta buangan kada masokan siapa yang kauran tu na pemalabi na buah matu alang katuanta sia tang laka tu te pulunta umpudi sangan na buang. Amin. Tama sambayan. O buang yang te kami te panampami tu mi pakaboro. Tu si patok duka lamu punung pudi kemilan katuanti. Pabatta kan ni opo ulit itu kadami iko na mala itu sangat milan itu sulapa katuanti selana sampanya. Lansangan na po ang Yesu kima ko semana. Amin. Rampuin de tonto kanan na po matuwa tarangi. Tontong bangki palaku. Lanta kinanta solana sang ta subscribe ite kanan na po ang siya tapa bagian. Ure sumanga po ang tonto kong pasakit.